Aru nipa isiar ni an ajo porphai nar kepen ata porphai pho apor an monit chidam chibang longli Karbi Anglong District Deputy Commissioner pen khamkhe alamto kibi Dipu Rusemson Singing Tichikimu Amil Birialong Karbi Catholic Nirmalia Song Garo Student Association Dipu Lapen Garo Cultural Society Atumpen Karitang Sumila Ronghang Piaphan Kachikimu Asai Kideng Kardom Karbi Prime Dumalong Penili Sami Raniti Mungpi Non Arjuitha Birtang Tonpen Assam akaprek a district along COVID-19 kangdang kechat asong si Karbi Anglong along ta laso awor kelong aphai bad bomlo laso apor awot Karbi Anglong District Deputy Commissioner mate Karbi Anglong District Disaster Management Authority ame phupen ka phere meme awor kangdang long lejia phan aru niphai isi ani an ajo porphai nar kepen ada porphai pho apor an Karbi Anglong angkang monit cheherat long lepusi khamkhe alam toyaluk paklang pot Karbi Anglong along COVID-19 kangdang long lejia phan kibi la solam toipin kapajok asona sona sai laki sorkar chokomar autonomous lapin kachirap sai phu melang pherangki se kachilang bomatum COVID-19 ang prim kachipijetum ok lohan thesere ki jortum bank sai phu ATM lapin tong sikot asai ki claim atum hei hui henlo halapu Karbi Anglong District Deputy Commissioner pen school ki duna somarang bong COVID-19 kangdang pen ke khangjia phan trok angdeng pen sirkep angdeng an loki thana sai kapang tonalam toy mate hukum pipon Karbi Catholic Nirmalia Song Garo Student Association Dipu Lapen Garo Cultural Society atum penta jangmini phain korat roxy arni Rusemson Singh engti chikimo Amil Birialong Karitang Sumila Ronghang Piaphan chikimo asai dengpon Chikimo asai long Karbi Catholic Nirmalia Song pen Karitang Sumila Ronghang Piaphan ahok perakang sai kilong japhan arna mardongpi lapen ahok perakang sai long letike milura mede pameblong nang nilapen adai kilowe kabang photum phan capital punishment mate afran armut bekneng chipusi Garo Student Association pen ke hangpado এটাই দুখ লাগিছে 22 তাৰিখৰ পৰা হোৱাৰ পাছতো টিল ডেট আজি 27 হৈ গল কিন্তু অহম চৰকাৰৰ ফালে পৰা অহমৰ মিনিষ্টাৰৰ পৰা সিএমৰ পৰা ধৰি অহমৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰীৰ পৰা ধৰি কোনো এজনো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয় বা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যি মানে এটা আমাৰ মৰমৰ ভন্টি লেট সুমিলা ৰংহাংপিৰ ওপৰত একো এটা কমেন্ট দিয়া নাই আমি 22 তাৰিখৰ যোৱা 22 তাৰিখৰ পৰা আমি চাই আছো দেখি আছো আমাৰ মনত এটা বহুত মানে বেয়াকৈ আমি দুখ লাগিছে আমাৰ এই পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহ বা পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ জাতি বুলি STH কোৱাৰ বাবে আমাক অহম চৰকাৰ ফালে পৰা আজিৰ লোকে কোনো এটা ষ্টেটমেন্টখন দিয়া নাই লগত অহমৰ থকা যিমানটো মিডিয়াবোৰ আছে DY 365 আমাৰ প্ৰতিদিন 18 নিউজ অহম বিভিন্ন অহমৰ যিবিলাক মিডিয়া মেন ৰুল এক্টিভ কৰে হে মিডিয়াবোৰ 22 তাৰিখৰ পৰা ধৰি কোনো মিডিয়াত আমাৰ এই ভন্টি লেট সুমিলা ৰংহাংপিৰ নিউজ কোনো এটা ফোকাস কৰা নাই তাৰ বাবে আমি মিডিয়াক আমি গুৰুজনা কোট দিছো আৰু মিডিয়াই যে এই ৰুলটো ল'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰা নাছিলো কিন্তু আমি গম পাই খুবে দুখী পাইছো আৰু আমি বহুত দুখিত যে আমাৰ কাৰ্বি আংলংটোত মানুহবিলাকক মানে ইমান যে বেয়া পায় অহমৰ এটোৱে মানে দেখাই দিছে অহমৰ মিডিয়াবিলাকে যে কাৰ্বি আংলংখন বেলেগ ৰাজ্যত দিবলৈ লাগিবই এতিয়া আৰ্টিকল 244A ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিবই কিয়নো অহমৰ যি মেন সেকেন্ড পিলাৰ অফ দ্য কনস্টিটিউশনৰ আমাৰ যোনটো আছে কিন্তু এই যিনকি মেন এক্টিভ ৰোল প্লে কৰিবলৈ লাগিছিলে হিহঁতে প্লে কৰা নাই আমি বহুত দুখ পাইছো আপোনালোকে সবে গম পায় 2012ত যিটো নেকি গুৱাহাটীত এটা ঘটনা হ'ল এজন যুৱতী 12ৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত তাক কিন্তু কোনো ৰেপ কৰা নাই একো কৰা নাই খালি এটা অলপ মলিষ্টেশ্যন কৰিছিলে কিন্তু অহমত থকা আমাৰ অহম ওমেন জাস্টিস ফোরাম বলে কিবা কিবি অহমৰ পৰা ওলাই আহি একদম দিনে ৰাতি ধৰ্ণা দিলে আমাৰ অহমৰ যিমান মিডিয়াবোৰ আছিল দিনে ৰাতি ফোকাস কৰিলে হে ছোৱালীক চাকৰি তাকৰি প্ৰদান কৰিলে Lapen lapu Assam government pen Karitang Sumila Ronghang Pia Hemazor Phan lak inkoe tangka kira pipon wek nang jian parta Assam along satellite news channel lapen newspaper do an along tami Karbi Anglong along kinang sorahut puloti thang kirap abilasi Assam along news channel newspaper do an aphanta nilitum Garo Culture Society pen ke boycott at lupusi Garo Culture Society ame phu prakasang mahin pen ningje Assam State Disaster Management Authority pen lam toimate hukum alo larthu proisi MLA election pen kachrap abang phubang phiatuma phan ke kham khe pen pajokpon pusi akimi alam toyalo paklangthu
COVID-19 ke khaya lampen jangmi ni phaing koi ratroxi ani Assam State Disaster Management Authority pen aruni phai sianian aju por phai ner ke pen ada por phai pho oporan moni chidam chewanglong le mate chehelat long le pusi lamtoi mate hukumalo paklangpon laso hukumalo Assam State Disaster Management Authority pen jangmi ni phai in koi ratroxi ani thot aja karon larpon thu laso ating MLA election along kachirat ki do lapin election ki thurdu na bang pho bang phetum ang thekalo dolote chehelat long le pu kham khi apor hut chidam chewanglong ji pusi lamtoi kimi paklangpon thu Pini Anti-Corruption Youth Power of Assam nilip aratum pen jamini phai kora troxy arni kalitang sumila ronghang piaphan apran karmode datuma phan kok that pinang chipu kehang Jangmini phaing koira troxy ani analu por phai khri sira chitim apor malompen chengsi Anti-Corruption Youth Power of Assam nilip aropen siluni jana hi thialong mai pedupon Pini amai long Anti-Corruption Youth Power of Assam nilip branch mai phu binut teron kongchun bang Emmanuel Kiling rapchun bang Jameson Rongphar lapen bang in koira pri ajur pijur potum chitong dun Kacesong pon nangkok alap kebang thoson hello kiram tang kari tang itu mamuso let sumila ronghang pi alang liphan bang khai kaprek atum kilang ro penajok alang liphan apran armuder lo kaso puthak litum Anti-Corruption Youth Power of Assam hin pensitame alang liphan pinrem dono lapen alang phan hedung kangsai itum tiponai ji pusin itum ahin ban bangke support lo lapen alang liphan alang litum phan abangke jitu kok khat idet pensi alang litum phan apran endena ko pusin litum bangke nitum ahin memang support lo lapen itu bangke lapan so akam cuncetik abangke nitum mai kasih song bangke nitum ahin memang inkon pon pelo lapen sang pon pelo asli tum kado gawe same sini lo itum Karbi long arar tum same nonapor dojoinang nelo itum kasih song mai itum ingtonang nelo Ade itum amuso let la bangso sumila rong hang pia phan ke itum kasih song bangke itum ingtonang nelo kiram tang bangso let sumila rong hang pia phan itum hok pet akan sa kinang jibu si konapu Anti-Corruption Youth Power pen sa hok kang sa gilong na pu Pini nitum badak siloni jana long hele tum bangso Anti-Corruption Youth Power of Assam Ras Pen tum bangso kalitang let sumila rong hang pia sa puhan per kang sai kilong je pansini tumame bangso support lo lapen pet insai long rek nang pu pusini tum ahin pa bangso support lo Sumila ronghang pia phan apran karmut Prakash Chandra Borthakur lapen asupo nayan mani Borthakur atuma hem kachubi pon aphan kacholang re mafia kireng amat mikika apen apran karmut ter aputhak ning dublo lapen apran karmut be atuma phan kok that pinang ji pu kehang taram pado non malom sto poraphan birtamo ington iksina Chora la pok chukor jin jin dan na igar koi bong manai wang sarak thane pok chukor ong ko pipolo bong pipolo te igar koi ni pok chukor elo ti men do nang nam bidam thani chicha kon elo ajo porto lo ke bong pharmacy jingkira po bunan ke dam lang no hi ki long bang pu chimini Pokchokor dawai nang pidun tha Lada katok 24/7 open pu 0 anteng puluman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahen lo alon medical store agency Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labangso pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long ponikji
Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nangritum tami humrig non. Anso se kachini jiapan aber kipia number along humrig tami. Kona kulat si mithang Karbi pinding sumpot ang tompin kilong at po. Nanglitung lapusong ke matha kisung doma. Jong si do plote matha nani. Nanglitung humrik non pinding sumpot akuda dalong. Bangso akuda long nanglitung Karbi pinding sumpot pekok pini wampok cipan choi hongthor Karbi teum lek paikom jamburong pohum Karbi pers jamburong so Karbi brospin Karbi beg lapen gamsa hiwi sitami long etpo. Lapen bangso akuda nanglitung anidang le humri sita inpuik Lasi Prabsin pen humrik non pending sumpot akulat Difu Luru langso Daily Market opposite Rangsena Satu Auditorium Hall along. Lapen nanglitung ka order jiapan la aber kipia number long humrik non. Dihinamo pit putat birtalong wangthulo. Dena rong ahitia long kalitang sumila rong hang piakar jom chom rong so kaparap long pame jia phan KCS dena rong aro KSA dena rong bazar committee VDP dena rong tempo association KNCA dena rong aro lapen employee association dena rong aro tumpen patir piponsi kachikimo amilur ki kaisai dengpon Kidam tang jang mini phaing ko rahini ani roha prakas bothakura hem ki dodon ningkan krehini au supi sumila rong hang pia hem kachubi ponatum prakas bothakura lapen nayamoni bothakura tum meglangnu nulangnu chiplangsi mike kaipen apran karmu dera puthak KCS dena rongaro KSA dena rongaro KNCA dena rongaro dena rong bazar committee lapen VDP dena rongaro employee association dena rongaro tempo association dena rongaro lapen ham thanga song doan chingrum pet jang mini phaing ko ratrok ani kang sampor phai phopor kalitang sumila rong hang pia karjom chomrong so kaparap long pamiji apan kachiki mosai dengpon Ila bangsu kado kabidak citong rapet KSA dapat kita kami ramai apa kami dalam bisnis aru tapi dalam komiti dalam kado kabit kini la bangsu sayang deng long na citong dun rapet kana Francine ni kinte Nindu mati mini me krim meglang dam nang ko masih labang so kecing rum nang ko ke ili tum de krim meglang mati kisung ke boy pen ajo ni si tum citung nang ko masih kado ke pantat nili mina jung nindu si kado ke pantat nang fransik abdom kan ko nasi ahok lo nili tum derong kises aro mati derong zonal committee hin pen itame nili tum aprangsi bang ke nili tum labang so sumingerong hangki alang li arta kijum hekpen sitami alang li amina ahem ciribu pen mati amina jungjung labangso kacarli apang labangso ajoy ne pen si alang li akapreka di Litum dan arong hawaralong ilitum mangjir kalitang sumida rong hangpi alang lepan apran ki endet labangso nindu kecepak lang labangso pini ting rumpet pen dan arong hawarara pun pini kichikimu la pen itu ala kipa powek kipa tiwek abang potong pan kisodak pen ing saya ni kalau bangso kemang pen pinili tum cetong lo la sini litum karbila mede dena rong rohin pen kinang sot mati kari kala lo ilitum aswang jir ilitum kacing honai sumila rong hangpi alang liarta jumheg lang nikan krihini arta la bangso so panjong si akhirnya ngak jong si methor durhai pulo tante hala ke thor dur abang pu abang pinon muni bor guhai lapen onoy juti bor guhai lapen prokas bor thakur alang itu phanta soda kang sai mate sumila rong hang pia phanason kapati det asona thaksalang to manta pathi lot nai bosini to mahin pen make chun puntung appealing tung itu make mang পোন প্রথমে আমি সুমিলা ৰংহাংটি এইটো ঘটনালৈ আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ Lapen dena rong hi thiang kang armu kachijeng paduponsi kalitang sumila rong hang piaphan apran karmura sonthosi prakas borthakur lapen asupu nair muni borthakur atongphan pok that pinangji poase ke thipin kachi songasai dengpon
Nomati constituency kapalo BJP mandar ame phua tumpen pater piponsi pini ada porphai sirkep apor malompen COVID-19 na kisopen un an kachingrai thekjia phan denarong hitialong ingho inokan kachidip ape mate max keron non malom corona kiso kangtang thuboma jok pinang anamuluk kiso kilong ang theklang boma sonsi theklong lasoa kiso pen kachingrai ji aphan pinang anara tum mas lapen sanitizer KNA tumsi ki onglasi laso pheremi me kiso pen kachipa jok ji aphan mas lapen sanitizer irideng along dower nang ji lapen un an ke laso kiso pen chipa jok nang ji pupachini si denarong hi thiarni along pachiton dunsi chojor cholana tum phan mas ki ena phai ki jum hega jok nomati constituency BJP mondola me photum pen patirpi ponsi denarong hi thialong chojor cholana tum aphan mas kiron asai dingpon mas lapen sanitizer kiron amailong harghat LSC BJP candidate dorsing ronghang nomati constituency MEC Rite Singh hi EM Amar Singh tiso denarong bazar committee secretary Pradip Ingti nomati constituency BJP mondola me phulapen nomati constituency BDC chairman Dharam Singh Kropen chenglong BJP klembang photum chitongdon Binia birta pangkela pansi kanton iklo domi thakmi kuwang thu